Now she live with ele lor fam taka. Fala no mo tu mana lo tu ma. Isto so. Ina yung fayo na mana lo tu na. Ina yung fayo no ma tu ma ilang ma. Fama bi mai lau fayo ma tu. Fama hado ma tu se ma tu no oyesu. Tonu ang jatuh ni siasi. Yang awak uti ni. Macam mana le? Tu si sada tu fete wina. Oleh tu si na tu si ada apostolo bom. Tu tolu ila tu. Betul fete mo fete mato bom. Sulian Timoteo lama tu si ni le kali si te sabia. A família le talo le talo. Me o fio bom ina boa lá tu. Tu mau ni fa solo ta fe uno ta tu malam nama dia. Betul fe ko tolu e mai el tau no matu fa tai le boa e tuo ona o to e auso e fa peo le tusa wa o tu tele lava lo to fa tu o fa tele na foi lo o to ferfa o to malava te tutas e meta winna o ko la apostolo bo e fori na mai ole e kale sia te salubia o se kale sia ferfa e fe me fa te fo tranga la apostolo Paulo me wa mo tu tele la wa tu fa tu o se kale sia fo le fa me o fa tele no fo o tu ferfa no o le kale sia le te salonia o fa tu me la apostolo Paulo le ngata il fatto tuo o ferfa me o tomo la bate tu tas me le fai per fare me le mato te mita ya tu mato ni lava kale sia le tuo ono lo to sa lo to fa tuo io non posso uomo ma può ma lo to fa to e folinga mai le son talanga la apostolo Paulo e aí può ngasa ui ele kale sia te saloni e tonu ma anga fo ile fe mai ele utala o le fia o ina o la tu ma e fa tau fe le fa e mai yo na o sa ma ma può nga mo to fa to ya a fe tau ye ile go Timoteo tolu o lo fa ku se forma tasi se forma lima sama dengan singa ya la to mo foyo e lotu na no formula me tua ya Yesu sawa ina ila to au tanata mi le ama oi e tu mau me wa ina oi ba o mau tino ya oi ina oi no ia na o oi tal foi no e tama titi o e no tu spaia ora il fatto tuo è Gesù. Ora tu sei l'apostolo Paolo in una tarifa le mani Timoteo. O io fa matalla e l'apostolo Paolo. Savanga na ui ai. Famiglie fa quelle sfumatas. Famiglie o sa wanga fa pena. Tina ai.
Femena le whakamangan. A o le liki, na ia la mea I mai a jau, nā mea malau. O I o whaalau tele mai a ile tusi sa tātou whaita wina. I le taimi o mai sa mama. Sa o mufoma mafo whau, I se whiau mo tātou le nefes. Sa ia ile whiau sa o le tusi o Efeso. Tusi dia sa o natu le se fia mo tato ai peta usu ina ole nganga tu e temi lo tato ia e lo to fai fi o la tau no mo temi sa wa e le natu o mai fia to fa natu ia ti tato le ala fe me la apostolo Paulo lo na tali fa ale nganga tu pa me fe po suma lo fa bai Lato un fo yo e loto na nofo. Male a mio tu. Ya ke miso Yesu. E sawa ina lato. Luno. Pamela apostolo Paulo no na talito Timoteo. E tangata lea e nofo. E nofo male a mio tu. E sawa ina. E tangata e ui tinga. E tangata e ui popo. Pero foi pois marito a tangata mi leang mai tau pe ya no pe la no la tu leanga o lo fa sia tu o fa sia na fo ila tu to mi o tangata mi leanga o le tangata tau pe ya tangata mi leanga ya tangata tau pe me ya no walu pe la o la tu mi leanga Malo lato fase ai se. Ya mo fase ai lato. Melo fe pas fumar fa. Mai a oi. La apostolo ko. A oi Timoteo. Ia e tu mau I mea mo ai no. Ma ua mauti loa ia ti oi. Ina ua e loa o ia na o atuai ia ti oi. Kusa ua toi wha ma losi la apostolo Paulo ino nga tali I wha le manga o Timoteo. Aisea, e whoringa mai ua mata o na ma mao Timoteo ma le tua. Ai ua tau le apostolo Paulo. E eisa ua ngai mai. Le mafai ona ulu atu le malo le tu pe ale ui atu I popo ngā ui atu tina e lere au tu mo tatou le nefia e whapea e onu sai popo ngā e malosi o tatou whatu tua ma ia tu mau ina ia tau ngai le tatou le malo le tu E ono sai popo ngā. E malosi lo tātou whātu tua. Ma ia tu mau. Ina ia tāu o ngā ina tātou ina malo. Mena le whekule. O le tusila sa tātou whaita winu. O le whailunga lea o le whaksunga tonu o le tua. Ina ia tāu o ngā ina o tau. I le malo le tua, o le mea le tinga ina I tu. Le mafuanga le tinga ina le whanau o le tua. Aisea, ina ia tauanga ina malo le tua. Ai peta, o le karesia te saro. O la tu sao se mai sa wang. Vai fai tau nei, le familia apostolo Paulo. E te tau na whaafutai lea unoi le tua ono le karesia. Aisea, ono lo lātu sa. Ono lātu whātu tua. Na ui le tima. Na ui e pokoma. Ina ia tāu o ngā ina. I le mārio le tua.
Mele le fai pule o. Awa tonu le tua tau atu. Popo ngā I e ufa popo ngā I nai utu. E lua ka ngā e olo whakatala la apostolo Paulo le mata upule I le kalesia ti sabu. E le ngata o le tau o le tangata e ui tunga. Ma le tangata e sabu. Mau masa o. Menelo fe pule fitu. Ya te o tō fōi o e pōpō ngā ina. O le mapusanga fōi whaatasi mai mātou. Pe a whaadia le ni o Yesu. Mai le langi whaatasi ma a ngepo o le marusi. Yo o le apostolo bongo. E lo Yesu sa o tō. Pe meno le apostolo bongo le kalesia. Pe meno le mapusanga fōi whaatasi mai mātou. Le taime sa roto ai. Le taime mau le fifia mon. Le taime oli ai. Le taime faani me ro tātou. Le taime matala le langi le fia mai ro tātou li. Le avina e ni faani. Le fa me la apostolo ko. Paulo le taime. E mau ai faana o le tuana no kusa. E mau ai le fia mon. E mau ole, e mau ole sa toma. Ya fuma tātou. O le whai upo le wala. O I o lo whamutala I la apostolo Paulo. Le tauri o le tangata I mau le tua. Le tauri o le tangata e le usi ta I le tala I le tua. Pe mene whai upo le wala. I le afi mumu. Nā te tau masui I e ua le iloa le tua. Ma ua le ana I le tala le nei o tātou I so te visu. Te I koe iwa. E whaasala ina I la tau lawa I whanonga e whao lawa. Ia te ama le nihi ma le mamari o le marusi. O le kalesia I se saramua. Ua sau me poponga. E se ono o lātou sa. O lātou whātou tua. Nang whai ona lātou sao mai se wama. A whai mene talanga la apostolo Paulo. E fwoi nā lesu kai ngā tangata le. Ta whao mai e tui. Le whai mene apostolo Paulo. O le tangata le. E nā te le loa le. E le ngata e nā te le loa le tua. E whai mei le ana I tala le Yesu Kristo. O le tau, o le afi mu. Ma e whaasala ina I la tau ni whanonga e wha. Le ngata e whaasawa, e te amale ni, ma le mamaru o na marusi. Ai o le whiau. Wa mai le ne fiafi. E whaamnatu ia te oi. Whaamnatu ia te. Ina le mwhai ono tātou tā pena. E au me te musama. Whai ono maa osi o tātou whāturutua. Whai ono tātou ono sa. E tātou te ui. E pōpua ngā. Tātou te ui tina. Ina ino whai ono tātou ngai ni tātou le langi wale o le whau. E le ma whai ono tātou ngai ni tātou le langi wale o le whau. Pea whai tātou te le ui sa wama. Tātou te le ui tina. E sia. Mea mo le awala fo I le asau I le tātou I whau. O le tāua fo I nā le whiau. Mo I tātou le nefi. A o le sini fo I nā mo tātou. E whamata tātou te onu sai koko mā. E whamata, ma rosi o tātou whatou tua, tātou te ui e tina.
Femele apostolo Paulo o le whaamsi tonu pia le tua. Mele whai mure sumal tasi. O le mea whai le mātou te whātonga atua i lea moa mo o tau. Ina ia tatu o ngā ina o tau. E lo tātou o tua ia whanawina. Ma ia wha ato ina. E ia malosi o loto whiwhi uma. Le akane le mani ngā wenga le whātou. E tusi e meru. E whai tau iai o lo whautala mai iai. Ngā wenga le whātou tua. A whai meile whai upu e onu. A le ese whātou tua. E le ma whai una whiwhia o. E fōringa mai, a le eiso tātou whātou tua, a le eiso tātou o sai, e lemba whai una whia mai na tua. A o le whiau, e toi whaamnati, o toi whawhaki a te tātou ni e. Ina e mawhai, ono tātou tua mau ni whinangano na tua. Pei a le kāre siere te sa. Talanga la apostolo Paulo o ia fia aisia. Ono le tua mau. Tu mau le kalesia. Ile fina malo le tua. Na ui le kalesia se mama. Na ui tinga, na ui poponga. Famina apostolo Paulo. O le usapi le kalesia. Malo la tu fa tu mo fai ale ngata leo tu ba o ma suma lo fai o suma lo yo fa mo boy o no sa mo ni fina de ta awala fai o ta tu so ta ni mo le tua o ta lem fai no tātou so tai le tua tātou te whonu. Lem fai. So se mea me neso fuanga. E lem fai. Tasi a lea mo. Nau te tai. La wala fui lea leo te ilo ea. E misi loa la tu talo. A matarona o fi mai whausoso. A o le tahua, o le tangata e whina le tau. A me tau e tusi o luka na whi mai, talo sopo e te tau mai. Me e te talo sopo e te tau mai, ai aua le whawe mai. A tu whaatasi ma le maura le tusi le romo, nono minga, aua le whawe vai, ai a whina le tau. Il est ici tout. Fina le salon. Ai au le salon. Ai sia. Tato si fia. O wala le fai no tato. So tai ma le tua le ngata fu leo. Tato te ngata le tua. Velo fai mule sumano. Ina ia vi ia ono o tole su wafa o tātou ni o Yesu Kristo. Pemeta mtalanga la apostolo Paulo ina ia vi ia viso ono o tātou. Ma o tō whoki ono ia e tusa ma le lofa tu noa o tātou tua ma le li o Yesu Kristo. Dai mo le tua le nefia. E sa mani le tua. Te whamanatu ia te oi ma. E taimi o tātou ia i le tō whengu whi. Tātou te rei loa o a whea o mai isa mo. A le tā ua le wheau o le tua. Ina i mo whai o tātou o le sa iai.
mfano tatu fatu kwa tatu tu mau aisha ana omar fi awina ia tawa wana tatu ile fina ngalo tua ani awani fasana ni tatu ya fifa ole ola fa va ni lami e foi left ele foi ele tua ya fifa mulani fana foi ele tua ya fifa wa fili mana au foi ele tua le lami ale ola fa va tatu mulani fana mafuama leo tu mai ni fi au au tatu wene ne so fuama e to fa natu mo to fa lo tatu wala wala ina yo fa no tatu ultima tatu ui kokoma tatu ui wala na ui tatu fa leo fa ono fia mele to pe ale shifa Famiglia o l'apostolo Paolo. So se tu si lava l'apostolo e ieri la parola il foi pure era fatto uno, foi pure tuo. Ma ieri altro tu le lo fatto no, ma non via mai del tuo. Lo ta tutto ma le di per su tu. O le ta me l'apostolo Paolo gli atti tu le lo fatto no ma non via ma le di su tu uomo vai le case siete sani au ne fia mo oi ma au mai tanto sabo te fesidi fora o gente e fai uno tanto non sai fa pena fai la uma nefia fai la uma fa mata fai ora tu mau fai ora tu mau pe au pe sa fai ora ultima fai ora tania tu Ahora está ahora. Ina ia awane fasa ina tatu malore tu. Ai tatu mai. Melo la tu tatu fi agora tu. On sabe como ma losi lo tatu fatu tu ma ia tu mau. Ina ia tau mai ina tatu ile malo. Fi ana tatu ni fi. Eu não falei tudo. Para mim tatu. Basta ni fi sua foi isso. Ai.